大家平安，要vai tu chua ka jam naman nama ka cinana sulevat. Saka tu chua ka jam naman aurita supina kai no sama se imazai to Korinto sangasan. Imazai to pitwa sulatan imazai to 20 katolima karam patio sepata purwa karam. 哥林多前书7章25节到40节。拜patara inika na putskela caw-caw. Nekano pazazika titanwakan nuata marairai. Lakwa masa pinaura nuata marairai saka kana mapaparanga zanga mana uriku sipa semarau tu saku varung. No kini menemakan tua patara siserapayan tucu tanangwa kamayamaya na caw-caw wanga ayakan. No izwa suskela babayan maya salinga-linga tua kitu vadai. No nekano suskel maya salinga-linga tua putsekel. Lakwa nuka putsekel lesung inika mano sepasariu sun. No putsekela cuma sababayan inika sepasariu. Lakwa anamaya tua zwa caw-caw ki serapai tua kinai kasawanan saka salingakan tu inika muna namai tazwa serapai. Labetek mediki tanga atau ayakan atanumun pitai veril anga timona izwa no tskel ulamuna nakiparu nekano no tskel au timona emau aung ulamuna nakiparu inika emau aung au anamarvareva ulamuna nakiparu inika marvareva au beniriveri ulamuna nakiparu nekano anama-nama au na mangwa-ngwa tua mangwaan ikat sawan ulamuna namaya tua inika pakatizwa-zwa ayatoa aichua kina kemudahan nuai ikat sawan paramu ki secarivat pai salingakan tu nekano no sika mavarungan inika na putsekel au alai na pasabida kinimnem tua patara ta marairai tu kemuta no pakareva tua marairai. Lakwa ana putsekel au alai kinimnem tua patara kinecawanan tu kemuta no pakareva tskel babayan saka maperiaria wa varung ni maju au babayan nekano tskel katwa tumasanan kinimnem tua patara ta marairai ula nas pakilivak kina cabat-caban katwa vavak ni maju babayan lakwa azwa na putsekelanga babayan kinimnem tua patara kinai cawan tu kemuta no pakarva tskel alai pai aku sin ibu tu sakai masa nimun mangwaan kuno sengau ini kakena mano aya tanumun mawana urino sipa susu pasusuan tua na sejalep saka nekaanga no na mapariau anu varung sano kana zemangar aki pusensengan tua ta marairai pai no izwa wa alai pusuju tua babayan maasubung saka inika uri nangwa saku sikudan tusaku suju nuaya akinemenem no ini anan ka maka etseng tua varung inika makuda pasusu tua varung ni maju inika manu sepasariu inika makuda maretskel
lakwa no naki penene tanga to inika putskel saka nekano uri nasema vuta-vuta saka namaka etseng tua warung saka na kika kejeng kimaju tua uri kamayanan maatsuvutsuvung azwa suju vavayan nangwa mayatazua shikudan aupai nangwa uta shikudan noa putsekel tua suju ni maju inika putsekel ta nangwa anan shikudan no balalu tanan sekel alai na maetseng sekel vavayan lakwa no na matsayanga sekel alai nangwa ramai tua warung zwa vavayan putsekel tua zuma lakwa ula putsekel tua nakisusu anga tua ta marereng sakamaya lakwa no inika putsekel timaju momal ki ta mangwa anan ayaken kinemenem au tiaken uta turuan naken noa vava ke noa cemas ayayaken kinemenem aichu kai noa cemas satu cuaca zaman-zaman asini pupatarvan tanujen 是帮助还是限制保罗为当时位居山里要道的哥林多古城内深受希腊宗教文化影响的哥林多教会信徒提供了合乎信仰的伦理判断标准。保罗表明这些伦理原则是要成为信徒的帮助，而不是限制他们。目的是要信徒可以专心在主的工作上。哥林多前书7章35节提到，为主的工作完全奉献自己，和合本译为殷勤服侍主，没有分心的事。世上让人分心的事很多，不同身份的人有不同的忧虑和悬念，而你我所在意的究竟是主的工作，还是世上的事？什么才是我们最该关注的？我们是否愿意毫无保留地为主献上一切？重感觉，看未来，爱自由，求速度，讲公平，是跨世代沟通讲师李和全在台湾观察到年轻世代的5个特质。这世代的年轻族群生活重心不再置于婚姻家庭，其观念与许多传统价值有很大的隔阂。若无法了解其想法，世代间势必引发更多紧张、忧虑，甚至冲突。反观教会，若不重视青少年、年轻人的出走浪潮，也将冲击教会的整体发展，而无需疫情的推波助澜。后疫情子时代对年轻人的牧养是大多数教会需正视的问题。对年轻时代所关注的议题，教会该如何开启安全的对话讨论空间，而非一昧禁止或营造威吓的氛围，成为刻不容缓的事。教会历史学者郑养恩在《从加尔文到今日改革中传统》一书中提醒，基督教传统本身是多元的。例如南非改革中学者格鲁奇便指出，改革中传统的活力主要来自持续的冲突。世代间原本就存在许多不同的价值观冲突，因此在年轻人不婚不生的潮流下，我们是否愿意以倾听的方式，如同加尔文般带着极大的自由与年轻人对话，愿教会重新发掘保罗在经文中所要传递的讯息，来回应不同世代群体的需要，成为众人的帮助。现在当今都做个怎么样嘛？在爱确实你把今年那么讲的，我会为怎样的理想而努力？什么是我生命中最该关注的？
sinaya tu suaka zaman-zaman auruca kinum namin sakala tina gemalo kinum baca sinupu baca kini turu tu suaka zaman-zaman ayakana pasamarau saka kainuri 温柔有爱的上帝，有生命的冲突中，求你赐我安静的心，在世代间价值的冲突里，愿你赐下谦卑和智慧，使两造间有对话的空间。奉主名求，阿门。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kajana misa selang sumupu kilaroi tamana pada jekatan wata cemas latina na takmelang tamana baru nua cemas na takmelang ti tamana roi makai tina pasusu tamana sini pada jekatan wata cemas ayakana pasamarau latina na suliva tu suaka kini adavan taja 平安